Trenutno se nalazimo na lokaciji Borik iznad Maglaja. U toku je simulacija akcije uspostavi radiokomunikacije između Maglaja i Zenice. U toku katastrofe, da li je to zemljotres, poplava ili bilo što drugo, znači naš zadatak je da s desne i s lijeve strane nađemo sigurno mjesto za slijetanje helikoptera manjih dimenzija tipa Gazela. Imamo nekoliko čvorova telekomunikacijskih koji je organizovao radio tim radio kluba Zenica, radio mreža za opasnost, Eko 7.1, Eko Zulu Charlie. Trenutno imamo na prijemu, nadam se da imamo na prijemu smetove, znači smetovi iznad Zenice su glavni čvor koji će nas dalje povezati sa bazom u Zenici, koji će proslijediti na Crkvičko brdo gdje se nalaze helikopteri, tačne GPS koordinate, tačno na ovom mjestu gdje treba da slete jedan helikopter, drugi s lijeve strane Bosne. Eko 7.0, Eko 7.0, Radio Alfa, Team Smet, da li ste na prijemu? 7.0, Radio Alfa na prijemu. Da li ste spremni za prijem koordinata? Ovdje je sve u redu, našli smo sigurnu lokaciju. Da li ste spremni za informacije? QSL 100%, sve spremno. Ništa, vi prolazite Q5 bez problema, excellent signal. Kakav je naš signal? Hoće li biti problema sa prijemom? Neće biti problema, signal vam je Q5, glasan jasan. Ništa, ovako, znači idemo. Koordinate za Helio 1, odnosno za bazu. Pozicija 44,5376. Još jednom. Pozicija 44,5376. Roger? Roger, znači dužina je 44,5376, QSL. QSL 18.1001 18.1001 dužina. Ok, QSL, znači 18.1001. Ajmo još jednom provjeriti. 44,5376. Ok, QSL 100%. Sljedeća informacija 18,1001. QSL 18,1001. Molimo da ponovite to i prenesite za bazu. Ok, nema problema.